Hallelujah. Satin lapa sangus jenor khaka yangla jivan loiri yangja परमेश्वरलाई अनुग्रह परमेश्वरलाई कबुल द दानसी चिबगादे तानसी चिबगादे हालेलुया प्रभु द महिमा ताकै महिमा ताकै अनि चुदुरी yang परमेश्वरलाई तिनीलाई सेवा दा तिनीलाई चु संगति दा परमेश्वरलाई छ्यारे चुलके yang प्रभुलाई जाजा मेगा जा है परमेश्वरलाई उपस्थिति परमेश्वरलाई गामले प्रार्थना गरे सुरुलाई yangला तिनीलाई चु प्रार्थना सुरुलो प्रार्थना yangला चु पास्टर जनक तामाङ yangला चु गुंगरी मुला रंग मन मलंgai सुरुलो प्रार्थना सेउसेको Oh, Pastor Janak Bahadur Ju. Hallelujah. Praise the Lord. Jai Masih Zamatan Pyabullah. Lawyer yang zaman diksi ini lah tu sewa sangat kita perlu cari jual begadang lagi yang perlu yang praktik lagi sehingga tu sewa sangat kita perlu cari tanci yang suruh lala. Zaman sawa itu juga. Perlu apa orang tu धन्यवाद malah sudah lagi ni orang permissor se nganda. So dui don suisi Prabhu ngani tharing lagyamshin oh Prabhu chu nangri hashi rang permissor la mahima labra lagiri rang permissor la chanda thibra lagiri ngani gadi jamman dang la ja jami gadi bibinna lagyamchi tharing lagyamchi lagiri poblaba dui donji Prabhu rang da धन्यवाद मला तिनीलाई सेवा ता संगति दा रंग ला छारे दाना जुन कोलजे लीड लावे जुन सुर लावे किन मला वाइको वे किन मला जुन कोलजे रंग ला So chonbo batan baban mula thekolda jamman ju sewa sangati da rangla chari danna ju jatti pani ju net gala internet la samasya gade haba moji bisamte yesola mindi jamman rogap taba oh prabhu jamman ju ge danga deri suru rendi antim dona rang parmeshwar la chari danna rang parmeshwar chen ganda jamman kurari rolo sewa bisiman tinila ju sewa sangati jamman kuro rang parmeshwar la chari thanban ju duiri rang parmeshwar chari thanjiman oh prabhu ju sewa sangati da suru laba anumati rila rang परमेश्वर ngani jamman duguda sururendi antim dona rola bisiman suduiri jamman ana Amen amen hallelujah mic up the ji thik mala धन्यवाद एकदम प्रार्थना सुरुल प्रार्थना सिंहसुजी यङला पास्टर जनक एकदम परमेश्वर मलम दुन्छु गाई दारेम दोषी yang दोषी तामाङ भजन 6 नम्बर कोसी yang दुई जना स्याइ रंगनीले कोठारी एकदम वातावरण डिपान मुली सब रंग ढंग सिंह स्यासुको हालेलुया शबर तयार मला रंगनी येशूला लागिरि स्याद होला ngala लागिरि आइन है yang प्रभु येशू लागिरि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Siapa sonjo kyupa muba siap. Lai masih dangnila sawanja bandala si bhaida. Aba masih ngada jasi ni mula. Oh hallelujah, Natin Prabhu sudah mulai. Satan maya lala. Sadana maya lamula suai zambulingaridi avana maya sudevan segala maya bande prabhula maya suni bar satir yesula maya suni bar mula hey suai zambulingaridi Sujala Maya Prabhudevar Prabhula Maya Sunidudivar Oh bless the Lord Prabhula Maya Sunidudivar Jamasi Poshuko Janmani Dinaba Abamase Natakasi Nimula Janmani Dinaba Abamase Natakasi Nimula Tuzuri Dinaba Prabhu Se Sadana Maya Lamula Tuzuri Dinaba Prabhu Se Sadana Maya Lamula Jajali Nana Ina Nagidu
sire luzi o adiaku abama Prabhuda yang se tenologi o jajwale nana Dina nagik sire luzi o adiaku abama Prabhuda yang se tenologi Prabhuda yang se tenologi Sarvami dinata avamase vadamasi nimura Sarvami dinata avamase vadamasi nimura Susuri dinata pravuse Sadhana maya lamura Susuri dinata pravuse Sadhana maya lamura Yang ada zaman diganasi Aja berhenti mata doji Prabhuda disasala doji Hidana kensi doji Yang ada zaman diganasi Aja berhenti mata doji Prabhuda disasala doji Hidana kensi doji Hidana kensi doji Sarvami dinata avamase vadamasi nimura Sarvami dinata avamase vadamasi nimura Susuri dinata pravuse Sadhana maya lamura Susuri dinata pravuse Susuri dinata maya Prabhuda yang se tenologi Hidana kensi tenologi Hallelujah परमेश्वर द महिमा मयको दगाई रांगनीला कादेला सावन देवन मला रांगनीला माइक मिडलस्युगो धन्यवाद दोस्रो यांगला अर्को भएका कोशी अझै नै यांगला परमेश्वर त थिगे अनि जति परमेश्वरलाई आराधनाला जति परमेश्वरलाई मयकोला भएका दिकोला ओति ओति यांगला परमेश्वर आवाज स्वर्गरी तान्छ्याबा परमेश्वर आवाज ताङला अनि परमेश्वर त ताङबा के जा यांगसे भएको दोला हालेलुया दोषी yang कोही अनि तामाङ भजन किताब मुट्री मलाई 12 नम्बरला वाइ आमासि टुहुरा क्लासैनन आवासि टुहुरा क्लासैनन गादेजना माया लजिएसी खैमै आबारे आखम्बा नेबारे आखम्बा जो वाइ कोही यांगला टिमसे जो वाइको सुला Amasidura kasainon Amasidura kasainon Amasidura kasainon Gadisana maya lajese Hai mai bari akamba Gadisana maya lajese Hai mai bari akamba Zindagi bari da birsainon Asina kai mai achangwa Zindagi bari da birsainon Asina kai mai achangwa Zindagi la jalan Ri kai mama yulo kai mama kan Zindagi la jalan Ri kai mama yulo kai mama kan Jambu ningla tanaturi Karana damana disainon Jambu ningla tanaturi Karana damana disainon Abamla maya ayangala Sarana muvana simhanana Abamla maya ayangala Sarana muvana simhanana Shadi
Hallelujah, परमेश्वरलाई महिको दागाई साचिन जम्बलिङरी आबा आमश्री जुजुआली नानांगा बेनसे क्लासै परमेश्वर यांग खैमे आखला सु बचन से चुनन पांगोला है जस्तो सुकै अवस्थारिन परमेश्वर से यांग सतन सदन मायाले से धनमला हेरन परमेश्वर यांग से महिकोला दोला आजै यांगला दिगे वाइका de कोसी yang बड तबानी यांगला दोसिन यांगला छु गेदांगनि दांगनि द डेनमला अनि द विषयलाई तामङ छु अनलाइन सेवा संगति यांगला फेसबुक लाइभ गेम्स च्यासुबा यांगला जति पनि च्याबा यांगला यब यंगोरकादि मला जुजाले नानांगादि पास्टर अगोगादि येशू ख्रीष्ट विश्वास लाबा आलाबा बेनरन परमेश्वर जुम मलम दन सुगाई अनि जति जना सियांगला सु लाइभ च्यासी दन्छा मला रांगनि से एकदम न सेम नेन्सेन साच्चिन परमेश्वरले शान्ति साच्चो परमेश्वरले माया यांगबर गाय तिल दोले रांगनिला प्रश्न म विषम जो कार्यक्रम दा अन्तिम दोना रांगसी च्यासीको अनि अन्तिम दोना रांगनिसे 7 दिनसुको अनि च्यासीको सुको विभागला अनुरोध मला दोषी यांगला अर्को भइगई 26 नम्बरला भजन गई फेपकाउ सम्म जुजाले यीशुला महिमा लाबारी सुररसिको Siaban, haleluya. Jadi yang asli, asyur tanaklah. Jami kaya dasar siamala, rangni benan torang siasyugo. Janganlah tabala lagi. Yesus itu karena binati, haleluya. Lasai tabali. Yesus janganlah lebih nanti, janganlah tabala lagi. Yesus janganlah binti, tabala saya tabari. Yesus janganlah lebih nanti, janganlah tabala lagi. Yesus tersari binti, janganlah tabala lagi. Yesus tersari binti. Allah santi dadasi, si bagian Yesus suci. Allah santi dadasi, si bagian Yesus suci. Kau zaman tujale, Yesus nawai kubari. Kau zaman mananga, Yesus nawai kubari. Kau zaman tujale. Prabhula mai malabari, Prabhula mai malabari. Dapat jual jika Yesus mai malabari, haleluya. Alena, nana dikasih
Zaman jualan kisi bramula. Zaman apa yang hebat Yesus ni nampak lagi. Surga lagi yang tak Yesus jadinya. Double ini orang suka yang ni berau. Tapi harga lagi yang tak Yesus jadinya. Oh sana mahima Yesuslah pasang sebagai. Zaman tamangan Yesuslah Yesus katola. Zaman juga le nana kali ipap yang harum dola kasihu. Jadi hoi. Jadi hoi. Hoi. Praise the Lord. Hallelujah. Yang permissionlah महिमाला बरे अझै स्यादो जे रंगनी स्या बाहेर जुरी. Hallelujah. तुरी कादी जामेगा चिकन स्या बोला ग्रीन जाजो जामेगा दे ग्रीन स्या दोला प्रभुला महिमाला दोला. कारण दोष यंगशी अंतिम वाई अगर कोई त्यहाँ लिसा रंगनी को बस सेमसम धम्बाय. mau kegingai dona rangni da. Chudiri yangla ekdam tamangri susamantara wai tini bina nangar bina milula tilai bharare bibari akham nidoba thedin khalai da thare tinila yangla chu din mala tara nangar yang chimrang lagi amrang thare ani thewai ek tamang bhajan 114 la bachan da koban yang dosi arko chu waiki kyam che परमेश्वर la chanda thiki hallelujah. Lagi lagi parare, oh dini bina dangar bina, dini lagi parare, bina dia kam hidup begini, hai hari, bina dia kam hidup begini, yang tuli hai manila yang berhari, Prabhu tadi thamla. San boleh jujur ali nana. Bacan Prabhu Yesuslah. Harjuni surga la jalan Yesus jemla. Yesus baik kalairi sarva la jalan mare. Diri na yang si Prabhu Yesus da biswasalai. Satin bakar tiga dan cetur कार्यक्रम simpan bola besam. Rangla tiada yang mau berdiri. Subhatan Yesus la batan di biswas subuh. Asundila terima kasih. Sandila nang salalung nalai. Lahai. Sandila nang salalung nalai Yesus Kristus berkatola. Hey, nana. Praise the Lord. Yesus baik, arbori tiga ini nari. Yesus karena suka mola. Zaman seposi bohai. Sini berdiri, surgari yang telah dimula. Sini berdiri, surgari yang telah dimula. Rangila surgari dim, sobat jemput kami sampai kau datin. Oh haleluya.
भन्छन् प्रभुलाई ओहोइ यीशुले मलाई हरजुनी थरबल ग्यालम यीशुले मलाई हरजुनी थरबल ग्यालम यीशुले मलाई हरजुनी थरबल ग्यालम यीशुले मलाई साचिन छु वैसे छु वचन चाहिँ पाङ्गला छार जुनी थरबला गेलम अथवा छार जुनी स्वर्गला गेलम पाप गेम थरबा गेलम जा येशूले चाहिँ खेल मुलाबी छु वैसे छु वचन चाहिँ पाङ्गला अनि त्यताबालामा तिनी राङ्नी गादे जो भर्खर चाहिँ जो लाइभ रे युट्युब लाइभ क्याम से फेसबुक लाइभ क्याम से रङसे यिनी तामाङले छु वचन सानमान मुलाबी से राङ्नी से विचार लसिको यति रङ जम्मुलिङला ते पाप र बन्धनले दुगालले दान्छावन मुलाबी सम दुगाल गर फेवर येशू रङला लागि तयार तापन मुला रङला जीवन ईश्वर फुल्दो मुला हालेलुया प्रभु त मै माता गई छु दुईले राङ्नी से तिगै अर्को वाइ याकरी कोही मानबा राङ्नीला एकदम सेम रङ छिन कोही मानबा वचन मसम याकरी गई दाममा मौको त न राङ्नी दा दामछुको हालेलुया गीत नंबर 114 हजुर गीत नंबर 114 114 चाहिँ अहिले भर्खर गाइसक्यो हजुर अर्को तपाईले 110 भन्नु भएको होला ओ सरी 110 गरिदिनु सरी धन्यवाद धन्यवाद ल सबैलाई धन्यवाद गीत छान्नलाई एकदम अझै स्यादोले याङ फिर्दोला येशू जान्ने हालेलुया है फिरबो भन्दा अर्को छिमेकी त फिर भएन येशूलाई मै मलामा फिरवा मंगदा तापा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ओइ हालेलुया है जम्मासे अरे हो येशूला के वचन तुम्हाला जिंदगी रे जरा महिमा तो बोला येशूला धन्यवाद होला तुम्हाला जिंदगी मेसेला अरे हो येशूला के वचन तुम्हाला जिंदगी रे Daman sana sinoy, programa may malabari. Abang sigada maya nada say, nada dusina say. Oh, abang sigada maya nada say, nada dusina say. Dilay duwan. Aringada, Parmeshwara mola mase, Chulangada. Parmeshwara mola mase, Chulangada. That's it, yang the Parmeshwara mola dola. Damase, hallelujah. Pada Yesu randa ahima. Hallelujah. Pada Yesu randa ahima. Nani sinada yang nabing say. Sambuling ring agad basay. Oh, lami binising adayang na atin ang say. Sambuling ring agad basay. Dilay duwan, aring alat. Dilay duwan, aring alat.
परमेश्वरलाई बोलाउँदै झुलाउँदा परमेश्वरलाई बोलाउँदै झुलाउँदा यसुका महिमा दाइ यसुका तन्बला मुला अब यसुका तन्बला Mesela ayu Yesulah dimakan Tunala zindagi de Haleluya Bagai Yesus dan rohina Haleluya, परमेश्वरलाई महिमा दागाई साचिन यहाँलाई चाहिँ सेमियनसेन परमेश्वरलाई मै गर्ने प्रशंसा फुल्दोला प्रभु धन्यवाद छु भाइ दामशुबा परमेश्वरलाई कोलाकादे जाचामेका त प्रभु सिमलम दुन्चुकै दारेम yang चुदिरी परमेश्वरलाई आराधनालाई साचिन परमेश्वर चाहिँ यहाँला गुंग्रिमुना अनि परमेश्वर चाहिँ त्यसलाई आराधना लबाल लागि yang द सोबैना चुदिरी yang परमेश्वरलाई आराधना लबारी यहाँला आराधक जुन्डा यहाँला जुरी इसाक तामाङला ai su koragadeda su samai su duidona yang zaman dikhi prola ek chin yetilla ga chinnang de dasai yang la parmeshwar da apna chanda je je ka lai su deri zaman kebau zaman duda chiri nasu kyapla isula chandri jai masiha mala फेरि पनि रंगनी zaman दुगुदा स्वागत होला आराधनाला धेरै यहाँला पास्टर अबुसे सिंह पाङशुजी है परमेश्वर यहाँला गुरी मुला हालेलुया केता बसिनामा है यहाँला परमेश्वर छन बोदा बसिनामा देखेन यहाँसे आराधना पुरा हिन्ना है संसारी जागे उसाम है आराधना लानम किसिम से लाभ मिगाते मुला तर यहाँजा छनबो प्रभु येशुदा छनबोन आराधना फुल्ला हालेलुया आमेन यस हालेलुया नामा फेबको चुदिरी यहाँनी तिगै भजन दुगो बसिनानी यहाँला परमेश्वर आराधना लानम बन्द तोर्थिनी यहाँला परमेश्वरला छनबो वचन से पाङ्गो लागि है परमेश्वर थोरी भर लाभ मिदाजा है परमेश्वरला कृपा अथवा परमेश्वरला अनुग्रह बि अथवा परमेश्वरला प्रेम परमेश्वरला दयाजा है महान ग्रेन मुला बिसी पाङ्गो मुला वचन से है वचन संग्रह यहाँ चाहिए छ के तपाईलाई फेको चुदिरी यहाँला छुनबा आबदा यहाँला स्यम मेन्देन आराधना पनि यहाँला स्यमला आराधना जा परमेश्वरले दिने पुगे है यहाँ चुदिरी 2 नम्बरला भजनको नाम यहाँला परमेश्वर दा मरिको लागि है Hosanna, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Yang Lan Prabhuna, Hosanna. Yang zaman se dikman goi na pabrika bani ranwa ka se tusi sinzi na go pita bani dan salva si kala munje na pabrika bani ranwa ka se tusi sinzi na go pita bani dan salva si kala munje Kosong sapula, sungana simnamse. Kosong sapula, sungana simnamse. Yang berproda bersensa, yang berproda bersensa. Yari
예수 생각하러 나를 지라마니 나를 좀스근시 너무나 생각하니 예수 생각하러 모이고라 주가나 생명세 모이고라 주가나 생명세 양만 프로다 प्रशंसा यहाँ प्रभुका प्रशंसा Ngalami kita sinti Tiba cinta puisi binti Sehingga nama Oh Yesus, dan permisi segala. Ngalami kita sinti Tiba cinta puisi binti Sehingga nama Moigola, Tungala Sense, Moigola, Tungala Sense, Jangan Prabuda, Prasansa, Jangan Prabuda, Prasansa, Oh, Jangan Prabuda, Mahima. Jangan Prabuda bersansa. Yang permisuran kesementin Arab malai, Orang lamai malam. Rangga jombat benda greenmula. Ini mana mani papa diri, mani riba diri. Rangga yaji jumsa benda greensi diri permisuran. Rangga atma se, rangga daya maya se diri mani soban mula diri. Permisuran rangga mani brahman mula, rangga brahman mula. Rangga se laba te kabulda, se lori danda si prabhu. Rangga brahman Yesus orang dah mai. Yesus orang dah mai malah balak. विश्वास बसिनामी रंग थोड़ी तंग सिमानी रंगन बचन दाजा जो लुइरी उन्मान गनी प्रभु रंगला छंदा रंगन मुला रंग प्रशंसा लाला रंग भइगो लाला ओ हालेलुया Yesulah bacaan simulasi, nam saking jasilasi, gamasing ada kasailong. Oh, duka suka jino kasai, Yesulah bacaan simulasi, nam saking jasilasi, gamasing ada kasailong. Pavitra masaking dasi, oh Yesulah namanya dadantasi. Pavitra masaking dasi, Yesulah namanya dadantasi. Oh Yesus ialah maya dadantasi. Selamat kemuliaan dan cici bagi tidak nakudasi. Oh Yesus, Yesus lah bakal Yesus selamat kemuliaan
Oh yes, Yeshua, ya ta pun si bari ngai tayar mula. Yes, Yeshua, Yeshua to Oh, yes, lava kabula Oh, Yesus, ya lama malabari. Ngai dirnai lawa masri. Prabhu Ram Parmeshwar matra. Aradhana bulba lagi ngai dirnai lawa mula. Ngai pakka lawa Yesu. Oh. Yesu. Randa moi kulala. Prabhu, rangda aradhana labari ngai निर्णय लामा मोला तिनी पक्का लामुना यीशु रंगला तंदा थी बरी रंग से लबा कबूल तांचे सी बरी रंगला वचन और कुदा खेना ला बरी यीशु मने तैयार मोला प्रभु राम धन्यवाद प्रभु आमा यस संसारमा जन्जाग्री बन्धन निमनी गरी परम ताब दुईरी रंग से जाजा प्रभु के लाग्यम था प्रभु रंग से शासी दिन्छु केन्दा वसलामा प्रभु दुःख सुख झेलन खासै नन्ता पनि रंग येसुला बच्चन दंगना शिमनरी थान्सनानी ओ नामसा खिमजासी जंगन तेसै नन्ता पनि जम्मान सिंगन खासै नन्ता पनि पवित्र आत्मा रंग सिंगनी ngana sampling nasi manni o ranglan te chonbo bachanda ju semnari dandasi rangsilabate daya mayana ju semnari dandasi prabhu o rangsilabate kabulda prabhu ani dandasi man jiban mala ani manchi ju rangla bachanda ja prabhu ji gosna lala rangla chanda gosna lala ju jamman bigala thori rangda mahima nasi rangda जुगरी मनी रंगला ngamri khaban mo no ngana chu sem gade ngana chu leija rangla ni ka baba nga afai pani rangla ain tara rangla inna chu sansari chu jambulu ni mudeba jamman se gade jamman thok gade rangla ni inna bisi rangla pachu mangma mula kenda basa baba o परमेश्वर ल त्यहाँ पवित्र भेदी छ खाला खडा त खमला विवाह रंगला पचन छ प्रश्न लावा तर प्रभु किने थेरन व्यक्ति गरी इन्ना सुनला सेमजा ज्याबा मुला जोसे जोजा परमेश्वर ल आज्ञाकारी पसी ब्राह्मण मुला जोजा परमेश्वर दा मयको लावन राला जोजा परमेश्वर दा सेम निको काम गते लला छेन नि जाजा परमेश्वर ल पवित्र स्थान खडा त खमला केन्दा बसलाम परमेश्वर मन्ना चु लुई रंगा छान्दी बाबन मुला रंगला छारी चुल्ला प्रभु यीशु रंगला मयको ओ प्रार्थना धन्यवाद ओ सिखासी प्रभु रंगला चंगे यीशु रंगला उनसार dengan dosa सिखासी प्रभु रंगला चंगे दिन मुला प्रभु रंगला सुमला सिमनंग
Yesu rangda dimma mola swagat la marangala semna. Oh Yesu rangda. Dosi kaji rohnya rangla Yesu rangla sang Yesu rangda. Oh Yesu. Orang permesur dan berlaba. Yesu tanggal itu senang di tanah Prabu rangla masing antara. Yesu rangda dharna senang di. Yesu rangda moi ko lala ngala su zindagiri. Yesu rang Yesu la ngonsang ringa dosi ka bamula rang ngapati to ko Prabhu. Rang da moi ko la bare Prabhu ngai tiya to rang la ngonsang ria bamula Prabhu. Oh ngala dungal sibling baksuliri. Rang Yesu da ngala sem nang ri thanna Prabhu. Tep kau Yesu dungal sibling baksuliri. Oh Yesu rang da ngala. Jambulingla zaman nai bagalang klasi. Nakhaji Prabhu Yesu rang lakuri. Oh Yesu mai barang bagai. Orang tak bersamsa. Yesu rangla hunsang ringani dosi kawa mula orang. Yesu tangala simnang redian sama. Yesu tangala simnang redian sama. Tangala simnang redian sama. Swagat lah mula Yesu. Yesu rangla yes Yesu rangla bersumpah pakai rangla jai Yesu rangla unsah kabar Sumala simnang Yesu Persuraba rangla tujuh rangla rangla chanda lanam tolda oh persuraba satsane Prabhu chu semno ni machi rangda denman mula oigo lala rangda Prabhu ngai ala jamma simprana pai che Prabhu jambuling ma jamman nai ba galam gate khasi dami nakhaji rang thori yata basilama dungal semling ma chu jamman huiri jan rangda thanna Prabhu semna rangda Yesu rangda oh hallelujah praise the Lord glory to God Prabhu lai mahima Prabhu da moiko dagai परमेश्वर तो ताले रख से मई गई Hallelujah. Oh, praise the Lord. Yes, hallelujah. Praise the Lord. प्रभु बाबा रंग नाम का सिद्ध गए चुदुरी हम जा जाने दुगु जम्मन जुन जुन संगति क्या जम्मन जना छुट्टा छुट्टा ग्लारी मुसैता पनि रंगला छन्दंगन्से गिखेन सेम थोसिमान गिखेन आरात्मा तिजल सम रंग छोनबो प्रबिना मुन्दा मन्छे तिनी छोनबो आरात्मा रंगन फुल्ला हेन्दा बसेनमा रंग सदन लागिरी मुला रंगला दया मायाला लागि लामा लामा खुसीसे रंगन फुल्ला जम्मन आदर प्रशंसा योग्य
महिमा प्रशंसा ओ 주 점먼 세자 랑란 죽죽도나 랑란 다게 비시만 주 아랍나 랑라 찬딩 지툴라 랑 예수라 찬리 Amen, amen, hallelujah. Dosi Prabhupada, tali sajera si महिमालाई. Hallelujah. Dosi tinila su Shiwari Jamada Swagat Lamala Den Bamula, Tarem Tudiri Yang Permission of Sunbo Batan Sanbari Nivan Mula, Yang La Batana Lagiri, Reverend Pastor Prem Wai Batayar Mula Vivangata Pura Pakka Sim Nang Viswas Mula, Ashang Natsa Aviv Kasainun. ठीक मला जो वचन सानमा भन्दा नसा yang चुदेरी वचन लागि तुनबार yang प्रार्थना सिंगी वचन लागि प्रार्थना सिंगबारी yang ला चुरी पास्टर डेभिड माझी yang ला हेटाउडा गेम मलाई हाम्रो पास्टर डेभिड माझी जुली अनि गुरुबाले एकदम वचनको लागि प्रार्थना गर्दिनुस् त्यसपछि हाम्रो पास्टर प्रेम वाइबज गुरुबालाई म यो समय दिनेछु उहाँले प्रार्थना गर्नुहुनेछ र वचन सुन्नलाई yang र वचन ज्ञानबारे yang तयार र yang र सेम फंक्सन जु हालेलुया हुन्छ यो समय प्रार्थना लसिगो पास्टर डेभिड माझी जु नेपाली लसै ताला हुन्छ आउनुस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ स्वर्गीय परमेश्वर बुबा तपाईले हामी धन्यवाद भन्दछौँ यो समय तपाई परमेश्वरले हामीलाई ठुलो अनुग्रह गर्नुभयो अनि तपाईको कृपामा हामी जीवित छौँ अनि यो समय तपाई परमेश्वरले दिनुभएको समय हो प्रभु अनि जुन वचन आज तपाईको छोरासँग स्वयं भएर तपाई परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ अनि यी वचनद्वारा प्रभु आज धेरै ठुलो सबैजनालाई आशीष मिल्नुपर्छ प्रभु यी वचनद्वारा प्रभु धेरै व्यक्तिहरू परिवर्तन हुनुपर्छ दुष्ट अन्धकारका शक्तिहरू आज भत्किनुपर्छ प्रभु तपाईको शक्ति र सामर्थ्य तपाईको छोराको जीवनमा तपाई परमेश्वरले खन्याउनुहोस् पवित्र आत्माको अभिषेक तपाई परमेश्वरले दिनुहोस् जुन वचन आज तपाई परमेश्वर स्वयं भइकन तपाईको छोराको जीवनबाट बोल्दै हुनुहुन्छ यी वचनद्वारा रिभाइभल आउनेछ जीवनमा छुटकारा आउनेछ परमेश्वर पिता तपाईको अनुग्रह र तपाईको कृपामा आज धेरै व्यक्तिहरू बदलिनेछ स्वयं पवित्र आत्मा तपाई भएर बोल्नुहुनेछ अनि जुन वचन आज प्रभु तपाईको छोराले बोल्दै हुनुहुन्छ हामी सुन्ने र सुनाउने दुवैमा तपाई परमेश्वरले आशीषमय गर्नुहुनेछ सारा महिमा आदर तपाईले भएको आशीष माग्छु येशूको नाममा आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया एकदम पास्टर यांगला दानियल दा धेरै धेरै लानन फुजी छ धन्यवाद तपाईँ अहिले चुदेरी yang परमेश्वरले वचन सँगै वचन 2 रेभरेन्ड प्रेम वाइबा पास्टर आशाङ दाङ शिचु समय किन्छु उहाँलाई अनुरोध मला लसो क्याजुएर ताली राख्छु स्वागतलाई लसो जमदन फ्याफुल्ला फ्याफुल्ला जय मस्या जय मसी सानसु मला केजी आशाङ लसो प्रभुदा धन्यवाद मुला This meeting is being recorded. तुमाउका ngada don suji tu yala tamang timte प्रभुदा महिमा मुला किमेता ngata herang ma badan timmer ngata herang ba bardana re rabuni ngai ranle bichi badan pangmarin herang शक्तिशाली मिंगा है तारा परमेश्वर से जस्तो पिनमा परङ मन पाङमर जंगाला सेम मुला हालेलुया खुशी मुला माले रानीदा आमेन तिनीला वचन शीर्षक मुला तारना दन्नेगा दकी ngala शरीर स्वास्थ्य ठिगारे nga अलिचके बिउङमा मुला तर कोरोना जंगा दा आरे ngai बिस्वाला मुला हालेलुया Sudate su jamling ri jojale nananga man akime me mam rangnida ngada su sansari jamling ri shuba zaman mida dukhaji tamala kade dukha kade da sukhamala tara sukhan dukhari yangja परमेश्वर दा महिमा लसी परमेश्वर दा प्रशंसा लसी yang sodoba परमेश्वर ला महिमा लसाम परमेश्वर ला आराधना लसाम परमेश्वर दा प्रार्थना लसाम परमेश्वर एकदमै खुशी आनन्दित सिदा मुला हेता बसलामा ngnon खुशी मुला रानिन खुशी मुला बारिङ आदा विश्वास मुला
चुजम्मलिङ्ग्रे जम्मन मिदारते दुःख कष्ट ताबन मुला कादे मिदा जा कोरान से लामदारी मिला इधे भी मिला कोई से आबा गुमाई दीजिए कोई से आमा गुमाई दीजिए कोई से मेमे गुमाई दीदाला कोई से कोलागते गुमाई दीदाला तर दुःख ngam syado tire sorgala rajeri yang se rup tala haleluya ngada biswas mula परमेश्वर से rangda ngada nikai molam don seta mula ngada ngai tini chanela bisdi tarana tida dukha haba tida kasta haba tarana tida mila जीवन haba tida dukha haba tida kasta habom bisam परमेश्वर दा प्रार्थना लाभमी परमेश्वर दा दानमी परमेश्वर दा आराधना लाभमी परमेश्वर दिन संगति ब्राभमी दा हर एक समय री दुःख कष्ट हानो ना बमला तर थे दुःख कष्ट हामा दुईरी yang लोंगला आदे yang से परमेश्वर ला वचन दा पढब लदोला परमेश्वर ला वचन से तिग प्रतिज्ञा मला थेरी विश्वास लदोला त्यता दुःख हाबोम त्यता कष्ट हाबोम थुप्रो मिले रानीले जीवन नि रानीले परिवार नि चुजमलिङले मिगे थुप्रो जन दुःख कष्ट गरे हाबन मुदाला कोही बिमारी तबा मुदाला कोही त पैसाला अभाव मुदाला कतै त राशन अभाव मुदाला कतै बिमारी दजी मला थे दुःख कष्ट हामदारी रानी तिले थांगामगो खाली परमेश्वर द डान्सुको हालेलुया जब परमेश्वर द रानी से डान्स सुजम रानीला जीवन नि परमेश्वर मुला हालेलुया परमेश्वर मुला परमेश्वर हानाङ मुलोम जब yang दुःख कष्ट तब दुईरी yang नेन छम प्रभु मुला yang नेन छम yang कहिले कहिले ती तब सुङ मुला बिसम निराश तब मुला थे निराशी परमेश्वर से yang ला अगाडि yang ला पछाडि सी जीवन तमुला yang निराश तब तर ngala कोला ngala जा में निराश थादाउ सुङसी परमेश्वर से सी जी मुला yang लोंगला आदे ताडना ती दम दुःख ngai rang da yohri परमेश्वर ला वचन ग्याम से ngai गवाई पांगी मान्जी मर्दिनी ताडना दुःख कष्ट जुम्मदन हाबा ते ताडना दुःख कष्ट हाबा ती दम सम ngai हिब्रू ला पुस्तक ग्याम से पढदिला बा 12 तेले 5 के तिमीरुले अर्थीका ती वचन भुलेका छौ जसले तिमीरुलाई पुत्र भनी सम्बोधन गरेको छ हे मेरा पुत्र परम प्रभुको ताडनलाई हलुका नसम्झ वहाँबाटको दण्डमा हरेस नखाऊ हालेलुया 12 ला हिब्रू 12 ला 5 अध्याय पिनबला मुला परमेश्वर ग्याम से हाबा ताडना दा yang है मै लोंगला दे बरु कोंगदोबा अरे कोंगदोबा yang प्रभु रे समर्पण तत्व प्रभु रे yang निश्चयता तत्व ढुक्का yang क्रिस्चियन जीवन न मिमुला yang से तिगडन दो बिसम यहरी परमेश्वरलाई भरोसा yang से परमेश्वर दा भरोसा लाबे yang से परमेश्वर से तिग सुङमा मुलब yang ला जीवन लाग्री सुङसम परमेश्वर से सुङबला मुला जीवन ने कहिले पनि हरेस नखाऊ सुङबला मुला हैमै नन हरेस अजाऊ हरेस चला दे तारा निराशा थादाऊ तारा परमेश्वरले एदा अनुग्रह पिन्ना सुङसी बाइबलले सुङबला मुला रांगदा ngada परमेश्वरले अनुग्रह मुला जो अनुग्रह मुबुदी रियाङ खुशी तदोब जति ताडना जति दुःख जति अभाव जतिन खासैलोन याङला जीवननी जति दुःख खासैलोन याङ लोङला आदे ngai यहरी रांगला बीज यहरी ngai गवाई थानगे जब nga परमेश्वर त से सिंगाई 1 महिना 2 महिना ताबान मुबा 1 महिना 2 महिना तस्केन निबा मुबा nga चाहिँ एकदमै परमेश्वरलाई वचन पढ्दैछु nga आधार nga स्वर्गरी निदौला ngai निकै पावला जिमचु जमलिङरी nga परमेश्वर दिन जम एकदमै नजिक तदोला ngala प्रभु राङ ngala लागिरी चु जमलिङरी राङ फेप गजिम स्वर्गला बाहिर क्लासिमा ngala लागिरी राङ चु जमलिङरी जोन गजिम तर ngaja पापे जिम प्रभु राङला कासे खुसीको बिसी ngai दिन प्रतिदिन परमेश्वर दा प्रार्थना लसी ngai पश्चाताप लसी परमेश्वरले अघि बढ्दिदैन मुबा तिरे गुनो ngada निकै दुःख हासी निकै कष्ट हाजी दुःख कष्ट ngai साइनन दि हाममा कष्ट हाजी ngada जीवन नि थुप्रो प्रकारला
चारैतिर ग्यामसे दुःख हाजी अयुब तरह ngala जीवनी थुप्रो संघर्ष हाजी nga एकदमै लुङजी ngala जामे ngajeng जामे बाबा ngala जामे बिमारी त जी ngala दिन ग्यामसे nga त दिन ग्यामसे nga आरे फेरि nga चिया हामीले दिन ग्यामसे ngala nga ngaya करे क्रिस्चियन ngala खुइदैन nga जेम क्रिस्चियन तर थे ग्यामसे लामदारी nga दा एकदमै ngajeng बात हाजी nga नामसे ग्यामसे थोनची निदोबा nga दा बात देदा जी फेरि क्रिस्चियन हलयारे मुबा सतवाड हाजी दुःख हाजी कष्ट हाजी घृणा हाजी मिसे तर परमेश्वर दा थेगसे से आशे न घृणा हाजी ngay da te thayang ji ngay non पहिला कादे घृणा लाबला मुबा ngada ngay tire गुनो धन परमेश्वर दा धन लानन प्रार्थना लजी प्रभु ठीक दोन मुला ngala जी बन चोरंग मुला ngay चोरंग ला से ngay rang la दुःख ते rang से ngala लागिरी दुःख भोग दिबन मुला कलबारी rang से ngala लागिरी का बगाई दिसी rang la पवित्र का से के ngala पाप कते क्षमा yang मुला मुला प्रभु ngada तिनी हिंजे rang दिन समर्पण त दोल विषय ngay परमेश्वर दा निकै प्रार्थना लसिन्दिजी झनझन दुःखहाजी झनझन दुःखहाजी लिसिन ngala जी बने टिक दजी nga ठीक त्यामरी कान सुतै छ म्याङनी ngala तिगेयारी nga दिमग्याम से थोन सिनिजी अर्गुलार निजी nga गेला हमनी ngala खुइदे गे आयांगनी एकदमै बिजोग तजी nga हानाङ निसी चिदोबा हानाङ निसी चदोबा nga ते लदोबा निकै दुःख कष्ट हाजी तर ngay परमेश्वर दा आख्लानी तर ngay योहरी चौधरी जी परमेश्वर दा आख्लानी परमेश्वर से एकदमै प्रभु से धेरै मित गेला बंगाई मराङ जी परमेश्वरला महिमा लम्ना ngay एकदम खुशी nga मकानचा आम्याङ से ngay एकदम खुशी nga परमेश्वर दा महिमा लदबा तर ngay जति nga त दुःख कष्ट हाजी ngay बाइबल पढ्दी nga जति दुःख कष्ट हाजे nga स्याबा ngay एकदम स्यादोबा तिर उन ngala दिमले डोम्बो दोगो जिम ngala खुइदा ngै जिम यो दाइदा रात भरि नाच्छ हो बिसे ngै जिम यगरे हाल्से दाइदा नाच्नुहुन्छ जब म दुःख कष्टमा हुँदा मित्रहरू म रातमा 12-1 बजे म नाच्थ्यो जब खाना पाउँदैन थियो किनकि माथिका परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वरको छोरा हो परमेश्वरलाई कोलाइन तर nga ape pedo sam rang bela ngala kwanari ngata chabari kanari raboni ngai परमेश्वर त महिमा लावा परमेश्वर त ब्लेसिंग स्याबा प्रभु त महिमा लादो बा शब्दो बादारे पिसेंगा स्याबा एकदम खुशी होला तर ngala मुटिनाङ प्राण मुदे दो न तु धरती रे ngachi दे दो न तु जमले रे मुदे दो न ngai rangda आखला प्रभु ngai rangda आखला पिसेंगा परमेश्वर त महिमा लाजी ती nga प्रभु समर्पण तजी झधन ओदेन बाद हबा जति समर्पण तजी ओदेन बाद हबा तो बाद तिदा हबम सोंगसाम तु परमेश्वरला ताडा नै न हालेलुया साहित्य रांगनेले जीवन नि चु ताडा न हाजीवन मुल्ला रांगनेले जीवन नि दुःख जीवन मुल्ला खलैसे रांगदा तिलै विवन मुल्ला तर रांगने थालोंगो तर परमेश्वरला योजना परमेश्वरला इच्छा त हमला टेलिभिजन रांगनी जब तु ताडा नै रांगनी पास तला रांगनीले जीवन ज्ञान से परमेश्वरला ngajengge तछना मला हालेलुया जो एकदम विश्वास लसी रांगनी ढुक्क दशुको टेलिभिजन परमेश्वर से यांगदा हैमै आखा टेलिभिजन परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर हनङ दम निसैन चु जमलिङ हनन्दम ब्रासैन परमेश्वर रांगदिन छम ngadiन छम ताला yang से तिग सोलबा yang से तिला लाबा yang काते खराबा काते दुख दाबा हे परमेश्वर त दमन थामुला तर yang परमेश्वर त प्रशंसा लदोले yang से हालेलुया yang लोङ लादे yang परमेश्वर दिन तजिदोबा yang से परमेश्वर त विश्वास लजिदोबा हे लसम yang ला जीवन नि परमेश्वर से निकै मलाम दोन्न हालेलुया दारे तोरी परमेश्वरला वचन से सुंगला मोला yang ला जीवन नि 7 ngai पढ्दिबेन मुला ताडनको निम्ति नै तिमीहरू कष्ट सहन्छौ परमेश्वरले तिनीहरूसँग छोरा चाहिँ व्यापार गर्नुहुन्छ किनकि बुबाले ताडना नदिएको कुन चाहिँ छोरा हुन्छ र याङला शरीरला आपसे सुतै याङला कोलादा ताडना पिन मलाई पाङमदाम आङ्याजम थारी ल्याइदिनु संसम स्वर्गमा बस्नुहुने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बनाउनका निम्ति परमेश्वरले ताट्न दिनुहुन्छ तपाईले बनाउनका निम्ति
तपाईलाई समर्पणको निम्ति, तपाईको जीवनको उन्नतिको निम्ति, तपाई परमेश्वरमा नजिकता जानका निम्ति। त्यसैकारण म भन्छु मित्रहरू, परमेश्वरले तपाईको जीवनमा एउटा उद्देश्य राख्नु भएको छ। तपाई निराश नहुनुहोस्। तपाईको जीवनमा परमेश्वरले उन्नति गर्न चाहनुहुन्छ। yang tidak bisa yang kali kali nirasta mula sitil na ho, हरेस न खाओ परमेश्वर से सुमला मला ini thalongo तर परमेश्वर त विश्वास लाओ, प्रशंसा लाओ। जब सम्म चु पृथ्वी अन्त्य आदे थेदो ने परमेश्वर त महिमा, जब सम्म यहाँला चु शरीर मुबा थेदो न यहाँ से परमेश्वर त महिमा लानन्तो ला। हालेलुया। यहाँ से परमेश्वर त महिमा लानन्तो ला। यहाँला जीवन परमेश्वरलाई हिँड्न यहाँलाई यता बस्लामा ngai tini rang ne labi चिचो ताम्पाङ बा हर समय हर घडी परमेश्वर से yang र सोबरी माइमुला सुबन्दा 8 वर्ष अगाडि नाला जीवन यहर ngajeng दुर्घटना ngada मृत्युला बन्धन यम से परमेश्वर से छुटकारा ला शुभ घटना ngai यहर बि nga थुप्रन चोटी अजी काठमाडौँला बनेबा बिबलारी ngai गाडी किनमा निमुबा ngai यहर गाडी लुमुबा सुबन्दा 6 वर्ष ngata सायद 7 वर्ष ngata हमला ngai गाडी ग्लुबन निमा ngata बनेबाला एकदमै बनेबाला ngajeng रोटी मेन रोटी सब्दरी अशिला स्पेटी ngada 220 ला पोल्सा से ngala छिकमरी छेक्सी nga सडाक्री भ्याजी गुरुजेंगा सडाक्री तर आजना ngala बैसागी जा तुरी तजी झोला मुबा झोला रिंगाला जैकेट लेदरला जैकेट मुबा हे झोला न रिंगाला बाइबल मुबा हे बाइबल दे जम झोला ngala बैसागी जम चुरी पर्देजी तर ngaचा यपकी व्यवस्था जी ngaती के दसी ngaतीले थारे एकदम व्यवस्था जी ngata परमेश्वर से बजाइदी पासे ngata थामुला तर थे बनेबरी दुर्घटना दबमी फर्स्ट चोटी तपाई मात्रै बजेको बिच एकलाला मिसे बिजी ngata थामुला चुत्ती दे बिसम परमेश्वर से जजागी yang कमजोरी तजी सुंगजम जजागी yang तिगे केनों ल सुंगजम चु ताडना हबन हमला तर चु ngala तिगे कमजोरी तजुवा बिबिदा ngata संग तजी हेरी ngai परमेश्वर द बिजे प्रभु यदि मेरो कमजोरी छ भने मलाई देखाउनुस् भोलि बल्ल म दार्जिलिङ सिक्किमको दार्जिलिङमा म 3 धारे भन्ने ठाउँमा चंगाई कार्यक्रमको लागि जानु पर्थ्यो म तर निबरी तयार तर हस्पिटल से तिक बिजी 1 महिनासम्म चल्दै नचल्नु हिँड्दै नहिँड्नु तर ngala सृष्टिकर्ता परमेश्वर तेंगाई ngajeng विश्वास लजी तर 1 महिना आइंगा 1 दिन न आजी प्रभु nga सिबरी तयार मला तर राला गोलगा तेंगाई धोका बिन nga हालाबाङ मला मुला nga नीला तिनी जसलसी नीला तांगसी ngai विश्वास लजी मत डाक्टर से अब हामी यसको जिम्मेवारी हुने छैन विषय कागज बिसबिन्जी तर ngनिजी ngala एकदम सहज यहाँ नि हड्डी फुट्यो बिमु डाक्टर से र पनि मैले विश्वास परमेश्वर माथि राखे डाक्टर माथि विश्वास राखेन तर डाक्टर माथि पनि राख्नु पर्छ मेरो एउटा घमण्ड हो मेरो एउटा आस्था मेरो परमेश्वरमा भरोसा गरेका कारण मैले ख्रीष्ट येशू माथि विश्वास गरे र म त्यहाँबाट हेटौडा आए हेटौडाबाट म आधा घण्टा मात्रै बसे म पूर्व गइहाले अनि 3 दिनपछि म पुगे दार्जिलिङ 3 धारे भन्ने ठाउँमा ठेकलारी जगाई परमेश्वरलाई महिमा लाबालारी nga एकदमै दुःख कष्ट nga कहिले रेनो न आम्बा बस्ती तरंग द हिचिबा nga आम्बा एकदम दुःख दबा कष्ट दबा कदे दुःख नासे जगाई परमेश्वर द दन्जे प्रभु सिसम nga रंगला लागिरे छिला प्रभु तुम मान्जांगाई चाला तर ngada विश्वास रंग माथि मुला तिनदारे बिबलार नेसी कार्यक्रम मुबा कार्यक्रम तोंग हान्डो खेदो जिम उकालो ठेकलार निसिंगा उकालो खेया हमनी तलंगा कराजी प्रभु ngada tida dajichu ngai tigego dilabal are tara ngai rangla महिमा labal lari nga haban muluturi nga tiga da jom tiringa tara ngai sahasilo taji ngada rangse सरमरी पार्दिन हालो प्रभु बिसेंगा बैसागी जुसिंगा उकालो रे निजी तर nga नि ब्राह्म जी थेरी कुर्सी जी जब ngala
प्रवचन हाजी ngala प्रवचन हपिल ngai sisainon प्रभुले निम्ति शिला पुलपिटिन शिला ngai प्रवचन बिना बिसिङा एकदमै निर्धक्क साथ ngai बिजी nga रेबरी एकदम कामेरा म उड्यो तर मैले प्रवचन बोल्नको निम्ति मैले परमेश्वरलाई मेरो हृदयमा राखेर म बोले जब म बोल्दै जाँदा परमेश्वरले मलाई अचम्म तरिकाले चंगाई गराउनु भयो हालेलुया परमेश्वर से अचम्म तरिका से गादा फान्नालाई जी झनगाला विश्वास जाग्दी जी त्यो जाले नानाङा यांगला विश्वास एकदम कोंगदो बा yang समर्पण ततो बा yang निश्चय ततो बा yang सिसै yang सुसै परमेश्वर दिन भरोसा ला तबा तुदति संसारी गादरम रांदा दुख मुदाला कष्ट मुदाला अभाव मुदाला कोई बीमारी त जी मुला कोई त आर्थिक ला अभाव मुदा तर रंग थलोंगो परमेश्वर से रंगला लागरे योजना सोधन में मुला परमेश्वर रंग दिन छम मुला मिसे खिल्ला सम रंग द मिसे हेप्ति सम रंग अनंत तशुगो रंग खुशी नाम शुग नेगो रंग शशुगो रंग रंग द तिलेला हम तिद सम सृष्टिकर्ता परमेश्वर रंग दिन छम मुला हालेलुया जम्मन जम्मलिङ र जम्मन मिसे खासै ब्याङसै नुन तर रंग दिन छम प्रभु मुला ngachu ngada विश्वास मुला ngahorong mami तिले सुमसँग ngada तमसे ब्याङजी ngada तमसे क्लाजी तर ngala प्रभु यीशु से ngada हिमे आखानी ngakate krasi braji nga yakhari जीवन ngala विवाह आधा ngala संतान आधा पांच ngakade krasi brava तर परमेश्वर से ngala थे रोदान गदे ngala थे क्रावाला मिखले गदे परमेश्वर से सीशु जी तर ngada परमेश्वर से सुन्दरी श्रीमती बिन्जी सुन्दरी छोरी छोराहरू परमेश्वरले दिनु भयो अनि मेरो विश्वास झन् जाग्यो किनकि परमेश्वर जीवित हुन्छ भनेर मलाई विश्वास झन् ठुलो भयो हालेलुया परमेश्वर से रांगला जीवन नि चु ताडना रांगला तिदम चु ताडना तिदातो तुमसम रांग त बनाउनुको लागि तपाईले बनाउनुको लागि स्थिर बनाउनुको निम्ति परमेश्वरको काम गर्नको निम्ति समर्पण हुनु हालेलुया खुशी मलाई रांग्ने दा रांगा त खुशी मलाई हालेलुया तु तिनी ngai ngala gawai rangni se halal se samshuba themi gade ekdam आशीष तसित मलाई ngada विश्वास मलाई त साचिन rangni निराश थादाको rangni हैमै निराश ताजुको ngai यगरी कांगारे बनि सुतेंगा एकदम ngai परमेश्वर दि भरोसा थान्मु rangni lam syap gorngi मुला rang se tilai la sik sol hamla hinnagai tara सबै बन्दा ngasiang da hृदय त मन हालेलुया हृदय संसार नुन यांगला हृदय अटाइदिदो मला भरोसा थान्दो मला परमेश्वर यहाँ से तर परमेश्वर यहाँ से भरोसा थान्छ परमेश्वर से दमै कुरो यहाँ द लाभदायक मला सफलता तालला थेर्दै यहाँ एकदम उद्धतो बा तर ngai यहरी अन्तिम सबै ताडना सुरुमा सुखद हुँदैन तर दुखदायी हुन्छ तर ताडना द्वारा तालिम भएकाहरूको लागि पछि त्यसले धार्मिकताको शान्तिपूर्ण फल उत्पन्न गराउँछ 12 को 11 मा लिच्छा पूरा तालिम त जिम्मे सुविच परमेश्वर से yang दा तालिम बिन शारीरिक ले तालिम गदे लिच्छा चु अनुभव गदे लिच्छा yang से अरु मित शेयरिङ ला हमला चोरङ दामले नि गदे स्थिरताउ विविधताम द लिच्छा त हमजी दते क्यों ngata पहिला ताडना गदे रांगले ल हुन्छ ngai बिम्याङ हालेलुया तिले संसम परमेश्वर से yang दा जाति बा yang ला विश्वास कला नाप कादे मुला yang कादे समय yang ला पावर मुला yang कादे समय परमेश्वर तेजम नजिक त मुला कादे परमेश्वर से घनिष्ठ सम्बन्ध थानमा मुला परमेश्वर से हे विश्वास ला मुला परमेश्वर से सी शुभ मुला तोरंग्याम से तर परमेश्वर से yang ला विश्वास yang अनन्न दया देवरे हनन्न आनिना सृष्टिकर्ता परमेश्वर द yang से भरोसा थानसम yang ला जमन सफलता छ परमेश्वरका हालेलुया yang ला जमन सफलता छ परमेश्वरका परमेश्वर से बाइक हालै से ला हम रंगला लागिरी बन्द दबा ढोका गदे परमेश्वर से खोल्दी से बिना हालेलुया खोल्दी से बिना दुष्टला शैतान शक्ति गदे नाशला ला परमेश्वर से रंगला जीवन रंगला परिवार द रंगला घरन द भयंकर आशीष पिन्ना हालेलुया निरा थला दे yang ला जीवन जैलिन परमेश्वर दे तला प्रभु तपाईको इच्छा के हो प्रभु म के गरौँ मैले भनेर हामीले सोधिरहनु पर्छ परमेश्वरलाई हामीले हेराइको पाप सोचाइको पाप बोलाइको पाप हुन सक्छ कदे yang से मराङ मला आहा कदे ज्या बथे से yang से लाम्याङ समतला
तर यङला सेमिना परमेश्वरले इच्छा मुझे हाला चु संसारी जम्मन डुप्लिकेट चु संसारी चु जम्मलिङ रे जम्मन तिले सक्कले अरे जम्मै नकली ताजिन्जी जम्मन दाते बेन नकली दाबला नकली ताम्बाङ जम्मै सक्कली ताम्बाङ तर यङ से सक्कली ताम्बाङ मुला यङला परमेश्वर ओरिजिनल मुला संसारी 7 अरब 8 अरब जनसंख्या से यगरी फोटोकॉपी आ रहे तर परमेश्वर से हरेक वरदान बिनमा विभिन्न प्रकारला मिमुला थेता बसलमा गर्वला परमेश्वर महान हुनुहुन्छ परमेश्वरले जीवन दिनुभएछ परमेश्वरले हरेक व्यक्तिको जीवनमा शान्ति र आनन्द दिनुहुन्छ यो आनन्द चाहिँ सुन साधी कुनै पनि धन दौलतले पाउने आनन्द होइन यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूबाट आउने माथिबाटको आनन्द हो आज मेरो जीवनमा आनन्दको मैले महसुस गरेको छु नै आनन्द मान्छे मलाई किति विषम परमेश्वर से पिनमा आनन्द छ एकदम भिन्नै तामुला शान्ति एकदमै खुसी ताबा तर पैसाला आनन्द मारला आनन्द धन सम्पत्तिले आनन्द छैन यङला जीवनले सबैभन्दा नजिक चाहिँ येशू ख्रीष्ट से पिनमा आनन्द मुला हालेलुया तेतापसलामा nga ढुक्का मुला निर्धक्का मुला परमेश्वर से मलाम बिन मला मुला ngai विश्वास लाबा मुला चु विश्वास रंग से लदला हालेलुया रंगला जीवन ज्ञान से परमेश्वरला महिमा भक्ति से निदोला हालेलुया खुशी मुला रंग निदा मेमे आखे नानांगा जुजाले रंग नीला जीवन ज्ञान से परमेश्वर से गेल मुला रंग नीला जीवन ज्ञान से तेतापसलामा ngai चु पाङ मुला रंग निदा चु ngai bangma chu वचन परमेश्वरले वचन हिन्न रंगले से विश्वास लस्युको रंगले जीवन दिन परमेश्वर से नजिङ दाला त्यति बिच ngala तिरे गोनु चाहिँ ngai तेबेन अर्को गबाई कि बिंगे ngala तिरे गोनु ngata चाबाला लाइरी मलाल आरे nga भिन्नै ngala दिले आरे मुबा तिरे गोनु ngala दिमले डोम्मो दबजिम पाउन आउनु भएछ जम्मा चामल यति मात्रै छ मेरो घरमा पाउन आउनु भयो केही छैन एउटा केही पनि छैन मेरो घरमा यदि चामल छ पाउन आउनु भयो अब म आफैले खाइदिन्छु एक माना त मेरो 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 छोरी छ मेरो श्रीमती छ पाउन आउनु भयो अब के गर्ने मलाई एकदमै मनमा अशान्ति भयो पाउनसँग कुरा गर्दै मेरो श्रीमतीले मैले भने जति चामल छ हाल्नु पानी पनि हाल्नु त्यहाँ भने मैले मेरो श्रीमतीले कुरा गर्दै जाँदा डिक्सीभरि पानी हाल्दै थियो मेरो श्रीमतीले चाहिँ भोलिएर कुरा गर्दै हाल्दैछ पानी चामल चाहिँ यति मात्रै थियो त्यो चाहिँ डिक्सी नङ युबिन्जिम म्लाजा जोदे अरे अनि म्लेजी गाब्लाजी पाउन गतेन गाब्लाजी अनि ngaca प्रार्थना अगोइदाजी प्रभु रंग से गेंग देन्यम तरंगरी कदे मोलम दोन मतिनी ngala जीवन नि थोर मोलम तो जी साँचन परमेश्वरलाई वचन ngaten लागो ददो मला थेगिन जेंगाई रंग द विश्वास ला प्रभु ngata रंग से सरमरी पार्टिन हलाउ ते तरंग देन्यम गेंग से रंग द 5000 मिदा ख्वाजे दिने ngala दिम धेरदा प्रभु विषय प्रार्थना लरी आमेन बि तर केही समय लिन्छन् ngala श्रीमती से कान छ्याजिम कानमी डिक्ची भरी हालेलुया डिक्ची भरी मैले मेरो श्रीमतीले जसले सबैले खाएर पनि नसकेर यदि उब्रेर कुखुरा ल्याइदियो हालेलुया के परमेश्वर साँचो जीवित हुनुहुन्न परमेश्वरले अचम्मका काम गर्नुहुन्न परमेश्वर सर्वव्यापी सर्वज्ञान तपाईँ र मेरो मनको कुरा थाहा गर्ने परमेश्वरले बुझ्नुहुन्छ परमेश्वर चाहिँ खेनमा मुला राङला दुःख राङला दुःख एक एक परमेश्वर चाहिँ आमुला राङदा तिका अभाव मुला राङ साँच्चै नै इमानदार दशम राङला जवाब छ राङला प्रार्थना जवाब छ परमेश्वर चाहिँ तुरुन्तै दोन्ना इमानदार ददो मुला निष्कलङ्क मन हुनुपर्छ तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको अभावहरूलाई जब तपाईले परमेश्वरसँग मनका कुरा गर्नुहुन्छ परमेश्वरसँग बातचित गर्नुहुन्छ परमेश्वरलाई हृदयद्वारा तपाईको क्लियर सत्य हृदयले तपाईले परमेश्वरलाई पुकार्नुहुन्छ
र इमानदार पवित्रतामा तपाईले प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने त्यसको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वर से सान्स्यो मल्थे प्रार्थना ngada विश्वास मुला टेलिभिजन परमेश्वर से yang da haime pena ala rang se kade se ngala bare thamudala kade thar dala tire ngai tini da ngai nikai gawai bidola ba himam ngabra habati ni suri tire gono ngala जीवनी निकै दुःख कष्ट संघर्ष हाजी ngada थुप्रो मेस रोप्ची चुगा रोप्ची यत्रो ढुङ्गाले मेरा पछाडी हान्यो म लड्यो तर मलाई यस्तो रिस म शरीरमा छु म रिसायो ngabo माजी ngai ना हमने म पनि एक शर्त दिउ कि क्या हो मान्छे ओ तर मलाई मन भित्र के भयो भने म त क्रुसमा टाँगिसकेको येशूलाई मैले जीवन अर्पण गरिसकेको छु किन फेरि उठाउने मेरो यो हात पहिले म पनि अलिअलि त्यो खेल्न अलिअलि आएको थियो मलाई अनि दिउँ कि क्या हो जस्तो लाग्यो मलाई तर मैले दिएको भए म आज तपाईहरुको बीचमा म यहाँ तपाईहरुले देख्ने थिएन म तर मैले त्यो कुरा सम्झेको कारण मैले त्यो कुरालाई बिर्स्थे मेरो हात फेरि मैले खुम्जेर राखिदिए मैले येशूसँगै राखे फेरि ngada मिस रोप्ची एकदम झिलिमिली देख्यो म लड्यो केही देखेन म एकदमै मलाई पिट्यो पछि मलाई एउटा के भयो भने मान्छेले यसरी हान्दै जोडले हान्दै पनि बिस्तारै मलाई छोको जस्तो भयो तर मैले त्यो कुरा सम्झेको कारण प्रेरणा हान्दा पनि छोको जस्तो मात्रै थिए मेरो हात फेरि मैले त्यो चाहिँ साँचो इमानदार मैले प्रार्थना गरेको थिएँ किनकि प्रभु फेरि ngada मिस्त्री हान्दै जीवन दिन तयार त्यो चाहिँ साँचो इमानदार म अब मैले प्रार्थना गरेको थिएँ किनकि प्रभु म जीवन दिन तयार छु ले आफ्नो जीवन दिनुभयो म तर मैले के गर्न सकेन म शरीरमा छु मैले रिसायो मलाई क्षमा गर्नु म पनि जीवन दिन तयार छु तर मैले के श्रीमती मेरा दुईटा नानीहरू छन् त्यसलाई बचाउनु म आज बलिदान हुन तयार छु प्रभु मात्रै मैले यसरी प्रार्थना गरेको थिएँ तर मलाई मान्छेले बिर्द छत्त मात्रै छोको जस्तो मात्रै महसुस भयो हालेलुया परमेश्वर येशू ख्रीष्टले कसरी जीवन दिन सक्नुभयो याद गर्नु येशूले आथा आयो भन्नुभयो मैले महसुस गरेको छु मैले पिटाइ खाँदा त्यो दिनदेखि आज परमेश्वरले मलाई उठाउनु भएर यहाँसम्म आइपुगेको छ हालेलुया जुन दिन मलाई मानिसहरूले पिट्यो मलाई एकदमै निकाला बास गरेर पिट्यो तर परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वरले मलाई धेरै आशीष दिनुभयो हालेलुया किनकि मैले गर्व गरेको छु किनकि म साँचो परमेश्वरमाथि भरोसा गरेको छु म सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई मेरो प्राण छ होला म प्रभुलाई त्याग्ने छैन किनकि जबसम्म मेरो प्राण छ तबसम्म म तपाईको महिमा गर्छु तपाईको आराधना गर्छु मेरो भागी सन्तानले मेरो छोराछोरीलाई म सिकाउने छु म जबसम्म म वृद्ध छु तबसम्म पनि म प्रभुको महिमा गर्छु भनेर मैले अटोट परमेश्वरलाई मैले प्रार्थना गरेको मैले जीवन उहाँमाथि सुम्पेको छु मित्रहरू टाढा किन आउँछ तपाईलाई उठाउन र बनाउनका निम्ति आराधना किन आउँछ तपाईलाई उठाउन र बनाउनका निम्ति परमेश्वरले तपाईलाई वरदान दिनको निम्ति परमेश्वरले तपाईलाई उछाल्न चाहनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईलाई नरम बनाउन चाहन्छ परमेश्वरले तपाईलाई एकदम साहसिलो बनाउन चाहन्छ परमेश्वरले तपाईको जीवनमा नम्र बनाएर परमेश्वरले तपाईलाई ठाउँ ठाउँमा प्रचार गर्नको निम्ति लानुहुन्छ हालेलुया जीवित परमेश्वरमा आशा गर किनकि परमेश्वरले तपाईलाई कहिले पनि शर्ममा बनाउनुहुन्न यसकारण हिब्रू 12:12 मा यसकारण लत्रेका हातहरू उठाऊ दुर्बल घुँडाहरू बलियो बनाऊ हालेलुया हामी कयौं चोटि हामी फेल भइराखेको हुन सक्छ अब यस्तो दुःख कष्ट कसैले नराम्रो बोल्दा तपाई मुख नलाग्नुस् तपाई हाँसिदिनुस् कसैले त खतम भने हाँसिदिनुस् हालेलुया
तपाईको एक मुस्कानले तिनका क्रोधलाई शान्ति बनाइदिन्छ। हालेलुया। त्यो क्रोधलाई शान्ति बनाइदिन्छ। यो मेरो जीवनमा भएको घटना हो। हालेलुया। मलाई एउटा व्यक्तिले म यस्तोरी पिड्छु तँलाई भनेर आइराखेको थिएँ। म जब उसको नजिक गएँ म हाँसिदिएँ, तर उसले मलाई पिट्न सकेन। हालेलुया। के भनेर न्यु खोज्यो भए त्यसले पिट्ने थिएन। हालेलुया। यीशु ख्रीष्टले के कसैले चालिन दिनुभयो? दिनु भएन। हामी यीशुको चेला हो भने हामीले पनि त्यही कुरा गर्नुपर्छ, नम्रमा। टाढा किन आउँछ ल भन्नुहोस् त? तपाईलाई उठाउन र बनाउनलाई। हालेलुया। तपाईलाई उठाउनलाई बनाउनलाई टाढा न। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। मैले धेरै समय लिएको जस्तो लागिरहेछ। म एकदम छोटो छोटो बोल्ने मान्छे, अनि आज चाहिँ म धेरै बोल्छु जस्तो लाग्यो। गवाईहरू थुप्रै भन्ने विचार गरिरहेको थियो। म गवाई त मैले भन्दै जाँदा अलि धेरै नै थियो होइन। अझै पनि तपाईहरु खुसी हुनुहुन्छ भने अझ भन्न तयार छु म। हालेलुया। तयार हुनुहुन्छ? प्रभुको स्तुति होस्। आमेन। आमेन मामा, आमेन। बोल्नुहोस्। हालेलुया। दुःख कष्ट केही होइन। जब येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर आज्ञा पालन नगरेर नरक जान्छ, त्यो जस्तो दुःख र कष्ट त कहीँ होइन। यो संसारको छैन। यो दुःख कष्ट त हामीले भोग्नुपर्छ। केही होइन। यो त हामी समर्पण भएर परमेश्वरमा नजिक त छौँ। परमेश्वर से यांगला जीवन निकै मलाम त यांगला खोला कते जो जम्बलिङला जो जाले नानाङ yang जम्मन दिक्से yang परमेश्वरला सन्तान हिन्न मेमे आखे माम आमा नानाङ ngala विनम्र मुला रंग निसे प्रार्थना लसिउको हरेक दिन यांगला नेपालला जम्मन मेमे माम आखे मेमे जुनसुकै जाति गते त यांगला yang tamang jati से दा तो yang tamang जाति परमेश्वर लंग जिंग महिमा लाबरी परमेश्वर से माइज बमुला yang tamang जाति वर्षन परमेश्वर से पिनमला शक्ति से हल्लाई दिबला परमेश्वर के yang दा माइज मला yang नम्रता तो जी yang से परमेश्वर ला दर्शन मनांग दो जी yang से परमेश्वर ला इच्छा दा माइ दो जी परमेश्वर ला इच्छा ती कोम दाते चो जम्मलिङ री परमेश्वर ला इच्छा बन्धन रांगलन इच्छा माइ बा मिलाना मला तारा परमेश्वरला इच्छा ती मला ngala इच्छा हिन प्रभु रांगला इच्छा तिले मला थेदिङ प्रभु तयार मला सुंगी yang से सुंदो मला तो दे लाम साम परमेश्वर से निकै मलाम दोन्ना हालेलुया परमेश्वर दति यहाँ से तो अनलाइन संगति लसिन्तीमा परमेश्वर से सीवन मुला yang जम्मतन तो जम्मलिङ मु बेनतन ngadan langna जम्मतन तर yang ला विश्वास हराङमा मुलन yang साचिन बजन ज्ञानसी सानसी रंग थे आधार इशू हम लोग बिबजा जा जा मिसे मूल्यांकन ला भाई आफै से मूल्यांकन ला तो नाचु बचन आंसर ब्राह्म दो विषयमा yang से विश्वास ला हम दो बा yang द दिन दुःख कष्ट ताडन हापेल yang निराश है में ताला दे निराश है में आता टेलीविजन ngata परमेश्वर से सोमरा मृत्यु यम से बजाइ दिबेला मला तीन चोटी मृत्युबाट परमेश्वरले मलाई बचाउनु भएको मलाई विश्वास छ यो सबैभन्दा पहिला मलाई क्यान्सरबाट मलाई परमेश्वरले मलाई बचाउनु भयो जहाँ म 11 महिनासम्म दिल्ली बेंगलोरमा म मेरो खुट्टा काट्ने ठाउँमा म बसे परमेश्वरले मलाई बचाउनु भयो त्यतिखेर मैले प्रभु येशूलाई चिनेका थिएन क्यान्सर पीडितबाट परमेश्वरले मलाई बचाउनु हो मलाई चंगाई दिनु भयो दोस्रो परमेश्वरले मलाई गाडीमा म हिँड्दै थिए मैले कुनै बनाउटे कुरा गरेको हैन गाडीमा म गाडीबाट म बैशाखी दुईटा काठको दुईटा बैशाखी थिए मैले मानिसहरु जुत्ता बिरगन्ध जाने त्यो बाटोमा हेटाडाको बसवारीबाट म अचानक गाडी हिँड्ने बेलामा म गाडीबाट तरी लडे तर मान्छेहरु छक्कित भयो म यस्तो गरेन लडिसकेको थिएँ ढोकाबाट मलाई थाहा छ
सेतो लुगा लाउने मान्छे आएर मलाई यसरी मलाई उठाएर राख्नु भयो। हालेलुया। त्यो चाहिँ स्वर्गदूत हो। आमेन। जुन मैले अघि घटना भने बनेपामा त्यहाँ दुर्घटना भएको मानिसहरूमा म मात्रै बाँचेको भनेर त्यहाँको मान्छेहरूले बताए। 3 चोटिसम्म परमेश्वरले मलाई बचाउनु झन् मेरो विश्वासलाई जाग्यो। अब परमेश्वरले मलाई यति प्रेम गर्नुहुन्छ भने अब म किन परमेश्वरको प्रार्थना नगर्ने, किन परमेश्वरमा आराधना नगर्ने। अब म आराधना गर्छु, परमेश्वरको महिमा गर्छु, मेरो जीवन परमेश्वरलाई दिन्छु। परमेश्वरलाई साँचो सत्यमा हामीले आराधना गर्नुपर्छ। मानिसहरूले आराधना खुसी खुसी मनाऊ, खुसी खुसी मनाऊ, खुसी खुसी मनाऊ, आफ्नो हृदयद्वारा खुसी मनाउनु पर्छ। आमेन। मुखले मात्रै, जिब्रोले मात्रै गरेर हुँदैन। यहाँला सेमसे यहाँला नङ हिन्जेन सेम नङ हिन्जेन अथवा सेम नङ हिन्जेन आत्मा से पहिले सुसमाचार योहानलाई 4:23-24 आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने व्यक्तिहरू खोज्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। आत्मा सत्यता आराधना लाभा मिगते परमेश्वर माइसो पवित्र आत्मा से भर्ती दो बा, पवित्र आत्मा को भरपूरी, पवित्र आत्मा ला बप्तिस, पवित्र आत्मा ला वरदान यहाँ दो, अन्य भाषा बोल दो, अगम बानी बोल दो बिजांग से हम सम। हालेलुया। yang समर्पण तशी yang लोंग लाले yang परमेश्वरले विश्वास लसी yang अन्य भाषा बोल्दै अगम बानी बोल्दै yang परमेश्वरला पक्षरी yang परमेश्वरदेन मुलाबिस yang से विश्वास yang दुःख दतुबा मिसे जस्तो सुकै पाउँछ हैन yang लोंग लादे तिती yang ला पासले परमेश्वर मुला के तिमीलाई थाहा छैन तिम्रो शरीर परमेश्वरको मन्दिर भित्र परमेश्वर बस्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ मन्दिर जा परमेश्वरला आत्मा दान झामल। हालेलुया। हे तपाईसँग yang लोंग लादे परमेश्वर से सुंगल होला हुन आउने कुराहरू पनि म तिमीलाई दिनेछु। जब यहाँ परमेश्वर से तारा ने बिनिसम केही समय लिसिने यहाँ परमेश्वर से पूरा विश्वास लाउन परमेश्वर से थेला गेला बल्लाहे कुल्ला भविष्यला कुरा गर्दै यहाँ भविष्यला दर्शन गर्दै परमेश्वर से ओन्ना नाइरांदा यसरी घटना बांग्ला सातो यथार्थ घटना सुनुन। यहाँ नेपाली भूकम्प कति सालले हाजिराङ थामुला यारी 90 साली यारी 72 साली 72 सालला भूकम्प ला बारे ngai yo hariang da bang magen mal जब 72 सालला भूकम्प भरी ngala सज्ञाम से ngan निकै थारे ngala ससुराली गाउँ भन्नुहुन्छ कि तोर्से लारी ngani बन एकदम पहाड विकट लारी अनि सुसमाचार प्रचारिणी भयो यहरी ngजे मोनाङ फिलिमोन बा प्रभुला जिजसला फिल्म ओनबा हेबेली जब न्यासे ताजी अनि ngala खुइदेन nga तुबडी किचन गोडेरी ngala अर्को टिम जा विश्वासी प्रचार गर्दै चर्ची मेरबा मुबा फेरि नुङ मुबा अनि जब ngani प्रार्थना लसी मेरजी प्रार्थना गरेर सुजिसकेपछि परमेश्वरले मलाई एउटा दर्शन दिनुभयो। त्यो दर्शन कस्तो छ गरेर दोजार जस्तै एकदम दोजार हिँड्दाखेरि एकदमै कस्तो आवाज त्यस्तो खालको आवाज आयो। त्यसपछि झन्झन ठुलो हामी बस्ने सुत्ने ठाउँमै सबै भत्किएको जस्तो। अनि मैले मेरो श्रीमतीले उठाए ओइ यो के भएको हेर्न भनेर मैले मेरो श्रीमतीले भने श्रीमती पनि छक पर्यो। ठिक दाजु त्यसले दाजु छु छु अचम्म आधा घण्टासम्म त्यस्तो संकेत दियो है किन के रहेछ यो बुझेन। प्रभु धन्यवाद भने पछि फेरि यसो सुनलाए फेरि त्यसै गरौँ त ल अब त हामी प्रचार गर्न आएको थियो यहाँको मान्छेले मार्ने पो रहेछ। आहा आज त मर्ने भयो बेसी लोङजी गनी। अनि लिन्छ भोलि शनिबारको दिन आयो। शनिबारमा प्रचार गर्दै जाँदा अनि वचन दिँदै थियो म सेम हिजो दर्शनमा जे देखेको त्यस्तै खालको भूकम्प आयो। हालेलुया। भूकम्प जस्तो आएको डिटेल त्यस्तै खालला साउन्ड बिन्जी हेबेले ngai था yang आहा परमेश्वर रांदा धन्यवाद ngai गो हमने चितम
बाइबलले बिबल मलाई yang पवित्र आत्मा से भर दिसम भविष्यलाई काम गर्दैछ परमेश्वर चाहिँ yang द ओन सित मलाई हालेलुया yang थेटा बेलामा परमेश्वरी भरिपूर्ण जीवन yang चाहिँ तपाईँ yang पवित्र आत्मा से भर दिदो बा yangलाई जीवन yang पवित्र आत्मा से भर आसम yangलाई जीवन तिरै लगा थेटा बेलामा दारी ngai tini tu taran yang से yang pas tapi syukuri taran yang से yang pas ta sam परमेश्वर से yang लाइरे फाइदा लाइरे वरदान गर्दै विभिन्न प्रकारका दोन आमेन हेराङ दा दोनमा लाइरे परमेश्वर तयार मुला रङ किनबरी तयार तदोजी हालेलुया भर दिदोसी पवित्र आत्माले बप्तिस्म याउँदै भर दिदोजी हामी रङला जीवनी छन् लाभदायक तला हालेलुया परमेश्वर से अचम्मला उदेकला के गर्दै परमेश्वर से ओनमान मुला हालेलुया तिथे विषम परमेश्वर महान मुला तिथे सुंगसम परमेश्वर कति त चुप विश्वास लाहम कति मिसिम जब कोही में परमेश्वरला आत्मा से भर आदि विषम त्यसै विश्वास लाहम जब पवित्र आत्मा मान्दिसम थेमिस विश्वास लाहम ला nga दिल्ली तिरम ngai चंगै कार्यक्रम लागि मुबा दिल्लीले चंगै कार्यक्रम लाना एकदम ngajang बेटी परमेश्वरला महिमा लाना यगरे मिले तंगा प्रकाश हाजी परमेश्वर से बिनिङ आदा प्रकाश ऊ त्यो मान्छे चाहिँ आत्मा हत्या गर्न खोजिराखेको छ भन त्यसलाई बोलाऊ भन्नुभयो मलाई अनि मैले भने तपाईँ आत्मा हत्या गर्नु तपाईँ यता हो भने हो म हो भन्न गुवा रुई मनको कुरा होइन यो साँच्चै जब परमेश्वरले त्यो आत्माले दिनुहुन्छ त्यो परमेश्वरले एकदमै घचघचाएर बोल्नुहुन्छ हालेलुया एकदमै यस्तो घटनाहरू थुप्रै छ किनकि परमेश्वर तपाईसँग बोल्न चाहनुहुन्छ मसँग बोल्न चाहनुहुन्छ तपाईको जीवनमा ठुलो काम गर्न चाहनुहुन्छ राला जीवन ग्यामसे एकदम गजंगे लापरी माइ मला तिनी रांगनिसी परमेश्वर त निरै प्रार्थना लसम निकै प्रार्थना लसम आराधना लसम परमेश्वर रांगनेले जीवन नि फेब कसरी मला हालेलुया परमेश्वरलाई आत्मा से भर दिए मलाई साहसले त याङ लोङ लादे याङ परमेश्वरी भरोसा लादे याङलाई जीवन नि परमेश्वर मलाई बिसी याङ ढुक्क ततोजी हालेलुया समय निकै चसिमा हालेलुया बिजी मलाई आए तिनी यसुला मिन्नी समय निसाइन ngai बिनन तजी हालेलुया हालेलुया टिपला नेपाली रांगला जीवन ज्ञान से परमेश्वरला मोलम याङदो मला रांग से चुद्ध मोलिना कुना कप्च सक्सक ग्लारी जुन सुगै ग्लारी रांग से बोर्दो रांगला परमेश्वर से चुपिनमा मोलम दम बोला दोबा हालेलुया तिनिङा अब्राहम साइनोन तिनिङा नियाम साइनोन तु जुम ज्ञामसेन याला वचन गदे संसारी दोला बाय ngai बिसला मला हालेलुया याला चु जुम संग से परमेश्वर ज्ञान से निकै मलम याङला बासिङ आदा विश्वास मला आमेन तिनी वचन शीर्षक ताडना तिदोम सुङसम ताडना तिदा हाला बिसम याङदा बनाइदिबरी याङदा उठाइदिबरी याङदा निर्माण लाबरी हालेलुया नोङना लाबरी आहे लोङना लाबरी आहे याङदा कोङना लाबरी बलियो लाबरी हालेलुया परमेश्वरले राज्य बाबाला लाहेरी शैतान द नाश लाबला लाहेरी शैतान द तास नाश लाबला लाहेरी परमेश्वर से अभिषेक yang द लसरे मला हालेलुया yang थेता बेलामा yang कोङदोबा आमेन प्रभु द धन्यवाद मुल्ला हुन्छ प्रभुको महिमा भएको होस् मैले धेरै समय लियो प्रभुले तपाईहरुलाई आशीष दिनु भएको होस् र यो समय दिनु भएकोमा हाम्रो मदनासँगलाई धेरै धन्यवाद मैले बढी बोले पनि हुन सक्छ लामो समय लियो मैले हैन प्रभुले क्षमा गरून् हुन त अब परमेश्वरको वचन त लाग्छ हरेक व्यक्तिले लाग्छ परमेश्वरको वचनले लागेन भने फेरि बनिदैन हामी खबरको नि वचन मैले सुनिराखेको छु म एकदमै व्यस्त छ अहिले अब के बिना व्यस्त हो भन्नुहुन्छ मलाई मात्रै थाहा छ म पनि धेरै व्यस्त छु अलि अस्वस्थ पनि छु आज यीशुको नाउँमा जब म वचन बोल्दै जाँदा बडु खोकी लागेन अघि यति खोकी लागिरहेको थियो तर कोरोनाले चाहिँ मलाई होइन भनेर मैले विश्वास गरेको छु हालेलुया परमेश्वरको करुणाले चाहिँ मलाई भेटाएको छ आमेन हुन्छ प्रभुलाई धन्यवाद जय मसीह सबैलाई ल यो समय फेरि म उहाँहरूलाई नै दिनेछु
धन्यवाद जय मसी धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई एकदम पास्टर प्रेम आस्यांदा छ्यारासी धन्यवाद पिन्के जम्मासी हालेलुया कति जना त सेमनिले छेमथुर्ची ताङसु मलराङनी ताङबारे ताङसम नेदोला स्यादोला हालेलुया साचिन बन्दनी मौका त है यङला एकदम जुजाली नानाङ्गादी मंगला बन्दनी मौका त फेबर लागि परमेश्वर चाहिँ रंग दामन हालेलुया अनि परमेश्वरलाई शक्तिशाली वचन जब परमेश्वरलाई चेदाउने ताडना समस्त यङला जीवन ल्याला तब यङ शक्तिशाली दाला हालेलुया The recording has stopped. यङला पास्टर प्रेम आशंगला जीवन गवाएका थिए लानन आशंगला धिमरी गा सोमरी लिरी एक हप्ता न्यान छैन गादा न्यान भनबा एकदम गहतिलो गवाएका थिए मलाई आशंगला तुम एकदम तुनमारी तुनबा जाब जेखेन मलाई अनि दोषी नन वचन न दुरी चुराङबा उस्साला गवाए साथ परमेश्वरले वचन सुङमारी तयार दोछु दोला धन्यवाद अनि हाम्रो यहाँ कति जना चाहिँ अब तामाङ नबुझ्नेहरू नि हुनुहुन्छ आजको वचनको शीर्षक उहाँले बताइसक्नु छ ताडना परमेश्वरको ताडनाले चाहिँ तपाईँ र मलाई बिगार्न होइन नोक्सान गर्न होइन तपाईँ र मलाई जीवन दिन शक्ति दिन छुटकारा ल्याउन चङ्गाई ल्याउन आशिष ल्याउन परमेश्वरको ताडना आउँछ भन्ने जुन वचन बोल्नुभयो एकदमै खुसी लाग्यो अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस् अनि वचनको कति वचनहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ राख्यो छ मेसेन्जरमा तपाईँले देख्नुभयो होला हिब्रू 12 को 5 बाट 12 को 12 बाट जुन वचनहरू आएको छ अनि साँच्चै नै हामी है लत्रेका हातहरू उठाओ र दुर्बल गोडहरूलाई बलियो बनाऊ अब हामी बलियो हुने समय आएको छ अब हामी चुपचाप हात बाँधेर अब सक्यो खत्तम भनेर बस्ने समय छैन अब खत्तम होइन खत्तम भएकालाई उठाउनको लागि प्रभु तपाईँले मलाई चुन्नु भएको छ हालेलुया खत्तम भयो भनेर शिथिल भएकाहरूलाई जीवित पार्नलाई तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको छ यही चेतावनीको वचन हाम्रो रेभरेन्ड हाम्रो पास्टर प्रेम मामा ल्याउनु भयो प्रेम वाइबजीले एकदम धन्यवाद उहाँलाई परमेश्वर धेरै आशीर्वाद दिनुभएको होस् हाम्रो यो तामाङ जुन जुम संगतिमा अनि बेला बेलामा विभिन्न पास्टर अगुवा अनि परमेश्वरको छोराछोरीले यसरी नै जिउँदो र शक्तिशाली वचनहरू ल्याउनुहुन्छ तपाईलाई हामी